миллати тоҷик аз қадимулайём фалсафаи зиндагӣ, ҳадафҳои иҷтимоӣ ва ормонҳои миллии худро бар пояи некманишиву хайрхоҳиву башардӯстӣ бунёд гузошта, гуфтору кирдору пиндори некро шиори ҳастии худ қарор додааст. дар замони навини эҳёи дубораи худ кохи истиқлолияти давлатиро низ дар ин зербуни бегазанди аҷдодӣ бунёд намуда, мардуми тоҷик таҳти сарпарастӣ ва роҳнамоии фарзанди баромандаш муҳтарам Эмомалираҳмон ба хотири ҳифзи арзишҳои инсонӣ ва таъмини суботу оромӣ дар ҷаҳон бо гомҳои устувор ва пешниҳодҳои қотеона имрӯз ва фардову фардоҳои дигар низ пешоҳанг ва сулҳҷӯ буданашонро ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунанд. امروز در 54 مؤسسه کسب آموزی کلانسالان 80,000 شهروندان با آموختن کسب و هنر مشغول می‌باشند. тоҷикон оинаи таърихи миллат با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری امروزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های تاجیکستان با تشبث‌های بین‌المللی در سیارت دولت دوشنبه خونه امید و فتح و نصرت فروغ صبح دانایی کتاب امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و اجتماعی فروغ معرفت راهنمای جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гироми. нашри муфассали барномаи ахборо бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. тағйироби иқлим ва мушкилоти ҷаҳонӣ марбут ба обшавии пиряхҳо ҷомеаи башариро ба ташвиш овардааст. ин мавзӯъ 13 сола мешавад ки дар меҳвари сиёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон қарор дорад ва дар ин самт тоҷикистон ташаббускори 5 иқдоми сатҳи ҷаҳонист. ҳалли саривақтӣ масоили марбут ба пиряхҳо ва обу иқлим аз робитаи устувори дастаҷамона ва саривақтии ҷомеаи ҷаҳонӣ вобаста мебошад. шарҳи Юсуф Ғанизода. ташаббусҳои беназир, ҳифзи пиряхҳо, ҳалли масоили ҷаҳонии обу иқлим, ҳадафу барномаҳои мушаххас ва таррезии нақшаҳои бузург ба хотири ояндаи босаодати башар. 5 ташаббуси таърихии ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба ҳалли мушкилоти ҷаҳонии об ва дигаргуншавии иқлим ки ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳамбастагӣ ва ҳамраҳии пайваста даъват менамояд,
امروز از جانب عالمان و دانشمندان بزرگترین مرکزهای علمی جهان مورد آموزش همه‌جانبه قرار داشته در اساس آنها نقشه‌های مکمل روی کار آمدند و تطبیق با ثمر آنها برای پیشگیری از آبشوی پیریخ‌های خرد و بزرگ و خطر تغییریابی با سرعت اقلیم زمینه می‌گذارند. بیابانشوی، خشکسالی، سر زدن آفت‌های طبیعی، پدیده‌های منفی دیگرگونشوی اقلیم بوده در حال پیشگیری نشدن عاقبت‌های باز هم نگران کننده را در پی دارند. نارسایی آب نوشیدنی از جمله مشکلات عمده بیشتر دولت‌های روی دنیاست و امروز زیاده از 2 میلیارد اهالی سیاره زمین به این دلیل آب‌های افلاس می‌نوشند که عامل اساسی سر زدن بیماری‌های سیرایتی گردیده است. با درک حل سریع‌وقتی این مشکلات جهانی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از منبر سازمان ملل متحد جامعه جهانی را به همکاری استوار و بی‌نقصان در راه پیشگیری از آبشوی پیریخ‌ها، تهدید تغییریابی اقلیم و برطرف نمودن مشکل مربوط به آب دعوت می‌نمایند و اجرای این هدف‌ها را در زمینه رشد استوار مهم ارزیابی می‌کنند. سال 2007 که سال بین‌المللی قطبی گذراندن که این قبلا یک دویم سال بین‌المللی قطبی 50 سال قبل گذرانده شده بود، معین کردن که 1 میلیون کیلومتر کوادراتی پیریخ‌ها در قطب شمالی نیستند. یعنی که این مسافه ها در این 50 سال خیلی هم گوناگون میشن و تشبث جهانی جناب عالی امکانات میدهد که ما همه روزه پیریخ‌ها را آموزیم. اما گوشرس کنیم که پرابلم و پیریخ‌ها وجود دارد. با پیشنهاد جانب تاجیکستان و هم‌آوازی دیگر دولت‌های اعضای سازمان ملل متحد، سال 2025 سال بین‌المللی حفظ پیریخ‌ها و 21 مارس روز عمومی جهانی حفظ پیریخ‌ها اعلام گردید. 21 январи سال 2025 بخشیده به آغاز عملی سال حفظ پیریخ‌ها در سازمان ملل متحد همایش برگزار می‌گردد. جمهوری تاجیکستان با تشبث‌های خود در سطح جهانی خیلی هم نفوذ زیاد دارد و تشبث پنجمی که جناب عالی ارائه نمودند و از طرف تمام جامعه جهانی با خوبی قبول کرده شدند، این ضروریت تاریخی بود. قبلا پیریخ‌ها در سطح جهانی در 50 سال یک مرتبه آموخته می‌شوند و عموما بعد سال‌های 90 آموزش و تحقیقات پیریخ‌ها کلاً کاهش یافته بود و این تشبث یک تکانی هست با اهل علم که و سیاستمداران که رو به پیریخ‌ها آورند، برای آنکه ذخیره‌های اساسی آبی اینها محفوظ هستند در پیریخ‌ها. مثلا اگر ما تمام آب‌های روی زمین رو یک جای اگر جمع کنیم، همگی 1 میلیون کوبمتر کوادراتی رو تشکیل می‌کنه. لیکن پیریخ‌ها باشند 24 میلیون کوبمتر کوادراتی، یعنی 24 مرتبه زیاد هستند. ماه می سال 2025 پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه میزبان یکی از چورابینی‌های سطح بلند در دایره سال بین‌المللی حفظ پیریخ‌ها می‌گردد که تشبثکار آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میباشند. در حاشیه برگزاری این کنفرانس سطح جهانی در نظر است که در قلب تاجیکستان صاحب استقلال باز برنامه و کنسپسیاهای نو قبول گردند و برای حفظ پیریخ‌ها، آبشوی با سرعت این ثروت طبیعی و منبع اساسی آب‌های نوشیدنی نقشه‌های عملی اندیشیده شوند. حفظ پیریخ‌ها و ثمراناک و عاقلانه استفاده بردن ذخیره‌های آب مسئولیت هر ساکن سیاره زمین بوده، همکاری دستجمعانه و اقدام‌های سریع‌وقتی را تقاضا می‌کنند. تنها در همین صورت امکان است که خطر و تهدید تغییریابی با سرعت اقلیم کم گردد و اهل بشر از استفاده آب‌های تازه بهره‌ور باشند. شرح موضوع دیگر: در سال 2024 حجم مجموعی محصولات داخلی در مملکت به 154.3 میلیارد سومونی رسانیده شده است. یکی از راه‌های اساسی رشد مجموعی محصولات داخلی این درجه بلند برکشانی ترانزیتی، با کارداری اقتدار استحصالی گیدروانرژتیکی، افزایش حجم استحصال محصولات کشاورزی، بنیاد کارخانه‌های نوی صنعتی و در این زمینه افزایش دادن گردش سودای خارجی مملکت محسوب می‌یابد. دلشاد حکیمزاده این موضوع را شرح می‌دهد. حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر رشد اقتصادی ملی و در این زمینه بلند برداشتن سطح نیک و احوال مردم پیوسته کوشش می‌نماید که افزایش یافتن حجم مجموعی محصولات داخلی را سال تا سال سرعت بخشد، زیرا افزایش بازاری مال و خدمات‌هایی که شهروندان کشور در داخل و بیرون از کشور در مدت یک سال استحصال نمودند به مجموعه محصولات داخلی مربوط میباشد. جهت زیاد گردیدن حجم مجموعه محصولات داخلی، حجم استحصال محصولات صنعتی، کشاورزی، نیروی برق، واردات و صادرات، برکشانی و
мусофиркашонӣ ва ҳама намуди хизматрасониҳо даромадҳои андозиву гумрукӣ бояд афзоиш дода шавад. мувофиқи маълумоте ки дар маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 17 январи соли 2025 матраҳ гардид, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар соли 2024 ба 153,4 миллиард сомонӣ баробар гардид ки ин рақам нисбат ба соли 2023 22,6 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. омори мазкур бозгӯи он аст ки соли 2024 рушди тамоми соҳаҳо таъмин гардида дар ҳаёти сиёсиву иқтисодии кишвар як қатор пешравиҳои назарраси иҷтимоиву иқтисодӣ ба миён омад ки ба афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ сабаб гардиданд. ба андешаи мутахассисони соҳа дар суръат бахшидани афзоиши ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ татбиқи самараноки лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ нақши муассир доранд. дар натиҷаи роҳандозии тадбирҳои зарурӣ дар соли 2024 ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 153,4 миллиард сомонӣ ва суръати рушди воқеии он 8,4%-ро ташкил дод. суръати рушди иқтисоди миллӣ асосан аз ҳисоби зиёд гардидани ҳаҷми воқеии маҳсулоти саноатӣ ба андозаи 20%, кишоварзӣ 10,6%, гардиши савдо 13,6%, мусофиркашонӣ 13,4%, хизматрасонии пулакӣ 13%, боркашонӣ 11,5% ва маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 8,4% таъмин гардид. дар соли 2024 ҳаҷми маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ ба 22,5 миллиард сомонӣ баробар гардид ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 8,4% зиёд мебошад. аз ҳаҷми маблағгузории асосӣ дар ин давра аз худшуда 9,8 миллиард сомонӣ ё ин ки 43,6%, маблағҳои давлатӣ бояд қайд кард ки 8,2 миллиард сомонӣ ё ин ки 36,8% шахсӣ, 4,3 миллиард сомонӣ ё ин ки 9,1% сармояи хориҷӣ ва 98,8 миллион сомонӣ ё ин ки 0,5% муштарак ташкил медиҳад. мувофиқи маълумот суръати рушди соҳаи саноат 20% таъмин ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ба 53,8 миллиард сомонӣ баробар гардид. дар афзоиши ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ мавриди истифода қарор гирифтани корхонаву коргоҳҳои нави истеҳсолӣ таъсири мусбӣ расонд. масалан дар соли 2023 дар кишвар агар 729 корхонаи нави саноатӣ мавриди истифода қарор гирифта бошад, дар соли 2024 740 корхонаву коргоҳҳои нави истеҳсолӣ ба кор даромад ки нисбатан 11 корхона зиёд мебошад. яке аз соҳаҳои ба афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ мусоидаткунанда соҳаи кишоварзӣ мебошад. мувофиқи таҳлили омори дастрас дар соли 2023 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ маҷмуан 63 миллиард сомониро дар бар гирифта бошад. рақами мазкур дар соли 2024 ба 74 миллиард сомонӣ баробар гардидааст ки таносубан 11 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. дар пешбурди фаъолияти соҳа имрӯз лоиҳаҳои сармоягузорӣ татбиқ мегарданд ки раванди амалгардии онҳо марҳила ба марҳила ба афзоиш ёфтани ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ таъсири амиқ мегузоранд. дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда ва дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва имтиёзҳое ки ба соҳаи кишоварзӣ дода шуда ба он мусоидат намуд ки дар соли 2024 истеҳсоли тамоми намуди маҳсулотҳои кишоварзӣ то 125% афзоиш ёфтанд. ба афзоиш ёфтани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ имрӯз татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, барномаи давлатӣ ки амалӣ шуда истоданд бевосита мусоидат намуда истоданд. дар соҳа имрӯз лоиҳаи рушди устувори соҳаи кишоварзӣ ба маблағи 108 миллион доллари амрикоӣ ва лоиҳаи дастгирии кишоварзӣ дар заминаи ҷомеа ба маблағи 57 миллион доллари амрикоӣ татбиқ карда истоданд. инчунин дар соҳа 10 барномаи соҳавӣ амалӣ шуда истоданд бевосита ба татбиқ ва рушди устувори соҳа мусоидат намуда истоданд. ба хотири боз ҳам афзоиш додани ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат ба монанди баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон, ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самараноки он, таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат, инчунин саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ва дар ин замина таъмини аҳолӣ бо шуғли пурмаҳсул бояд ба таври пурра ва сари вақт татбиқ ёбанд. яъне дар заминаи татбиқёбӣ ҳадафҳои муайян намудаи ҳукумати
мамлакат ҳаҷми даромадҳои иқтисоди миллӣ зиёд мегарданд ки ин метавонад ба рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ заминаи устувор гузорад. Барои ин ниҳодҳои дахлдорро зарур аст ки тамоми имкониятҳоро ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои стратегӣ самаранок истифода баранд то ки даромаднокӣ ба иқтисоди миллӣ ҳарчи бештар афзоиш ёбад. Дилшод Ҳакимзода, мақсад ахбор. дар замони соҳибистиқлолӣ ба қудрати тавоно ва нерӯи бузурги занону бонувон таваҷҷӯҳи хос равона гардид ки ин қишри фаъоли ҷомеа таҳти ғамхориву дастгириҳои ҳамишагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. иштироки занону бонувон дар ҳаёти сиёсиву иҷтимоии мамлакат назаррас буда онҳо дар пешбурди фаъолияти соҳаҳои муҳими ҷомеа саҳм мегузоранд. дар заминаи тадбирандешиҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат имрӯзҳо дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон беш аз 300 нафар занону бонувон дар вазифаҳои роҳбарикунанда фаъолият менамоянд. гузориши Моира Тоир дар ин хусус. манзалати занону бонувон ва нақши онҳо дар эъмори давлати муосир ва рушди ҷомеа маҳз дар замони соҳибистиқлолӣ боло рафтааст. ҳоло дар кишвар 25% хизматчиёни давлатӣ, 73% кормандони соҳаи маориф, 71% кормандони соҳаи тиб, 47% кормандони соҳаи фарҳанг, 37% олимон ва 30% соҳибкоронро бонувону занон ташкил медиҳанд. имрӯз беш аз 110 000 бонувону занони кишвар ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул мебошанд. қайд гардид дар паёми солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олии кишвар гуфта шуд ки замони соҳибистиқлолӣ зиёда аз 280 000 нафар духтарон муассисаҳои таҳсилоти олиро хатм карданд, яъне соҳиби маълумоти олӣ гардиданд. пешвои миллат вобаста ба квотаи президентӣ қайд доштанд ки дар 28 соли охир 11 600 нафар духтарон муассисаҳои таҳсилоти олиро бо квотаи президентӣ хатм карданд. пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмашон қайд намуданд ки дар фарҳангу тамаддуни мо тоҷикон иззату эҳтироми зан модар ҳамеша ҷойгоҳи хос дошт. вале бояд гуфт ки мақому манзалати занону бонувон ва нақши онҳо дар эъмори давлати муосир ва рушду ҷомеа маҳз дар замони соҳибистиқлолӣ воқеан боло рафтааст. ҳоло дар кишвар 25% хизматчиёни давлатӣ, 73% кормандони соҳаи маориф, 71% кормандони соҳаи тиб, 47% кормандони соҳаи фарҳанг, 30% олимон ва 30% соҳибкоронро бонувону занон ташкил медиҳанд. хушбахтона шумораи умумии занҳо дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон зиёда аз 114 000 нафарро ташкил дода, 354 нафари онҳо дар вазифаҳои роҳбарикунанда ва зиёда аз 3 000 нафар ба фаъолияти соҳибкорӣ машғуланд. оло аз 214 000 нафар донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар 90 000 нафар ё 42%-ро духтарон ташкил медиҳанд. ҷавобан ба чунин ғамхории занону ҷавон духтарон бо истифода аз дониш ва малакаи худ дар самти фаъолият баҳри рушдунумои минбаъдаи Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳмгузорӣ хоҳанд намуд. дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ки ҷавон духтарон ва занон дар ҷодаҳои гуногуни соҳаҳои хоҷагии халқ кору фаъолият намуда дар партави ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар талиму тарбияи насли ояндасоз саҳмгузорӣ амиқ менамоянд. ҷиҳати татбиқи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба бунёди муассисаҳои томактабӣ ва таълимӣ ки дар паём ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 28 декабри соли 2024 ироа гардид, дар шаҳри Турсунзода ҳоло бунёди 7 муассисаи томактабӣ ва 229 синфхонаи иловагӣ идома дорад. аз ҷараёни корҳои ободонӣ дар шаҳри Турсунзода Фаридуни Субҳон ва Садриддини Иброҳим гузориш медиҳанд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ки санаи 28 декабри соли 2024 ироа гардид, қайд намуданд ки дар 5 соли оянда бо дар назардошти афзоиши аҳолӣ барои дар ҳар як маҳалли аҳолинишин ки 100 оила зиндагӣ мекунад, ҳатман бунёд кардани як муассисаи томактабӣ тадбирҳои зарурӣ андешида шавад. дастури супоришҳои роҳбари давлатро масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода сармашқи кори худ намуда дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон ва шахсони хайрхоҳу саховатпеша ба бунёди муассисаҳои томактабӣ ва таълимӣ дар марказ ва деҳоти шаҳр идома дода истоданд. ҳоло сохтмони 7 ширхоргоҳ кӯдакистон ҷараён дошта, дар онҳо барои ба таҳсилоти томактабӣ фаро гирифтани 1100 кӯдак шароити муносиб
معاصر و دارای امکانیت‌های زمانوی مهیا کرده می‌شود. در برابر این کارهای لایحه‌کشی و حجت‌گذاری برای بنیاد انشاءات ساحه و از نوسازی مؤسسه‌های تا مکتبی قبلا ساخته شده پیش بینی گردیده مرحله به مرحله تطبیق کرده می‌شوند. عین زمان در شهر ترسونزاده 20 شیرخوارگاه کودکستان فعالیت دارد که در آنها با تأسیس 118 گروه 2630 نفر کودکان به تحصیلات تا مکتبی فرا گرفته شدند. در گروه ها مشغولیت های آمادگی به مکتب، آموزش زبان های خارجی از جمله روسی و انگلیسی، رسم کشی، انکشاف ذهنی و جسمانی کودکان و دیگر اصول های فعال تعلیم و تربیت به راه مانده شدند. برای گذرانیدن مشغولیت ها با کودکان 144 نفر مربیان فعالیت نموده ایستادند که 49 نفرشان دارای معلومات عالی می باشند. ما شکرانه از آن میکنیم که در چنین دولت آسایشته آرامی زندگانی میکنیم. ما مینتداری خودمان را و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانیم که چنین کودکستان های زیبا و زمانوی بر ما ساخته دادند. ما مربیان افتخار از آن میکنیم که برای رشد و انکشاف کودکان در دهات سهم خودمان را گذاشته ایستاده‌ایم. در دایره نقشه چاره‌بینی ها جهت سزاوار پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دهات شهر ترسونزاده سال 2024 یک شیرخوارگاه کودکستان دولتی و 4 کودکستان خصوصی ساخته به استفاده داده مؤسسه تا مکتبی رقم 2 از نو برقرار کرده شد. اینچنین جهت هرچی بیشتر فرا گرفتن کودکان به تحصیلات تا مکتبی در نزد 90 مؤسسه تعلیمی مرکز انکشاف کودکان تشکیل گردیده در 148 گروه 3155 نفر کودکان برای آمادگی به مکتب به تعلیم و تربیت جلب کرده شدند. جمع در مؤسسه های تا مکتبی و مرکز انکشاف کودک 5513 نفر کودکان به تحصیلات تا مکتبی فرا گرفته شدند که 18% تعداد کودکان از 3 تا 6 ساله شهر ترسونزاده در بر میگیرد. هم تعلیم و تربیت مرکز انکشاف کودک هم تعلیم و تربیت مؤسسه های تا مکتبی شهر ترسونزاده زیر نظارت شعبه معارف قرار دارد و برای بلند برداشتن سویه دانش مربیان هر سال طبق نقشه کورس تکمیل اختصاص آموزگاران از کورس تکمیل اختصاص گذرانده می شوند و برای بهتر شدن روش تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تا مکتبی همه وقت یاری متدی رسانیده می شود. باید ذکر نمود که در نتیجه زیاد شدن اهالی تعداد خوانندگان در شهر ترسونزاده نیز افزایش یافته در مؤسسه‌های تعلیمی ضروریت ساختن ده‌ها صنفخانه‌های علاوگی پیش آمده است. همین عامل را به اینابت گرفته دوام سال 2024 در مرکز و دهات شهر 95 صنفخانه علاوگی برای 2300 خواننده با فراهم آوردن تمام شرایط تعلیم و تدریس به استفاده داده شد. عین زمان در زمینه 18 مؤسسه تعلیمی ساختمان 229 صنفخانه علاوگی برای 5496 جای نشست ادامه دارد که در دایره سزاوار تجلیل نمودن جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می شوند. ساکنان و صاحبکاران سخاوت پیشه شهر ترسونزاده از برآمدهای پیشوای ملت محترم امام علی رحمان روح بلند شده در بنیاد انشاءات ساحه معارف از جمله مکتب و کودکستان ها پیوسته تشبس ها نشان داده برای حل مشکلات نارسایی جای نشست در مؤسسه های تعلیمی و هرچی بیشتر فرا گرفتن کودکان به تحصیلات تا مکتبی در مرکز و دهات شهر سهمگذاری می نمایند. روند کارهای ساختمانی و با طرح زیبا و زمانوی آرا دادن نمای داخلی و ظاهری انشاءات بنیاد شونده ساحه معارف طبق لایحه ها به راه مانده شده است. برای سزاوار جشن گرفتن 35 ساله استقلال دولت جمهوری تاجیکستان در حدود شهر ترسونزاده زیاده 15 مؤسسه مکتبی به نقشه گرفته ساختمان ادامه دارد. تا مکتبی باشد در حدود شهر 7 عدد می باشد که از اون 2 عددشون در حدود جماعت دیوتی 10 سالگی و باقی موندهشون در مرکز شهر می باشد. در جواب به این همه غمخواری و دستگیری های همیشگی حکومت مملکت نورسان و جوانان را می باید با استفاده از شرایط و امکانیت فراهم گردیده جهت آموختن دانش های زمان معاصر پیوسته کوشش نمایند تا در آینده یک متخصص خوب ساحه انتخاب نموده شان شوند و بهر باز هم رشد و پیشرفت میهن عزیز سهمی ارزنده گذارند. فریدون سبحان، صدرالدین ابراهیم، شهر ترسونزاده، اخبار.
кишоварзони шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон барои мавсими нави киштукори баҳорӣ омодагӣ мегиранд. дар марҳилаи аввал хоҷагидорон заминҳоро хушсифат шудгор карда шабакаҳои обрасонро ба мавсими нав омода ва заҳбуру заҳкашҳоро тоза менамоянд. идомаи мавзӯъ дар гузориши исмоил соҳибназар ва мусои нурмуҳаммад. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон кишоварзону хоҷагидорон барои мавсими нави кишту кор омодагӣ гирифта дар ҳамкорӣ бо мутахассисони бахшҳои марбута амалҳои лозимаро анҷом медиҳанд. бахусус тибқи тавсияи олимону мутахассисон ва мусоидати корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг заминҳои киштшавандаро тавассути тракторҳои тасмачарх шудгор намуда истоданд. бо назардошти афзалиятҳои трактори тасмачарх дар шудгори заминҳои киштшаванда ки бевосита барои зиёд гардидани ҳосилнокии зироати гуногун хусусан пахта мусоидат мекунад, дар ноҳияи Хӯросон имрӯзҳо хоҷагидорон талош бар он намуда истоданд ки майдонҳои аз ҳосил холӣ гаштаро маҳз тавассути чунин техникаҳо шудгор намоянд. мо бо супориши протоколии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик агролизинг тасмим гирифтем ки дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷуфтро бо тавассути техникаҳои тасмачарх баромонем ки зиёда аз 40-45 сантиметр мебинед ҷуфт карда истодем ки барои ҳосилнокии хоҷагиҳои деҳқонӣ манфиати калон дорад. тракторҳои тасмачарх ки фишорро ба замин камтар карда нисбати дигар намуди техникаҳо қабати ҳосилхези заминро чуқуртар рӯгардон менамояд, барои нест шудани ҳашароти зараррасон ва решаи алафҳои бегона мусоидат карда ҳамзамон ковокӣ ва намнокии хокро дар сатҳи зарурӣ нигоҳ медорад ки албатта ин раванд ба таври табиӣ барои зиёд гардидани ҳосил замина мегузорад. тавре масъулини соҳа иброз доштанд дар ноҳияи шаҳри Тус хоҷагидорон давоми якчанд соли охир аз тракторҳои тасмачарх ба таври зарурӣ истифода намекарданд ва инак бо тавсияи мутахассисон имсол мақсад доранд ки заминҳои киштшаванда хусусан барои кишти помбадона пешбинӣ гардидаро бо чунин тракторҳо шудгор намоянд. мо имрӯз тасмим гирифтем ки аз тракторҳои тасмачарх истифода барем аз 40 то 45 сантиметр то ки ҳосили дилхоҳ ба даст оранд. дар доираи омодагиҳо ба мавсими нави кишту кор масъулину мутахассисони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии зерҳавзаи дарёи кофарниҳони поён дар ноҳияи шаҳри Тус ки ба хоҷагидорони ноҳияҳои Қубодиён, шаҳри Тус ва Носири Хусрав хизматрасонӣ менамояд, имрӯзҳо дар баробари тоза кардани шабакаҳои обрасонӣ ва заҳбуру заҳкашҳо ҳамзамон пойгоҳҳои обкаширо низ аз таъмир бароварда барои мавсими нави обёрӣ омода менамоянд. имрӯз хоҷагидорони деҳқонон ҷои шабакаи обёрӣ душвор буд, техника кор карда наметавонад, барои ҳамон ки даста ҷамона хоҷагиҳо ба ҳама аҳолинишин баромадем ки имрӯз тариқи дастӣ ҳамон канала тоза карда истодем ки қариб 3 километр дар бар мегирад. тавре олимони соҳа тавсия медиҳанд заминҳои корами обии водӣ барои кишту парвариши ҳама гуна номгӯи зироат бахусус пахта хеле мусоид аст ва яке аз омилҳои ба даст овардани ҳосили фаровон ин нигоҳ доштани ҳолати хуби мелиоративии заминҳо тавассути сари вақт тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо ба ҳисоб меравад. аз ин лиҳоз масъулини соҳа бо истифода аз шароити фароҳам гардида бахусус дастрасӣ ба техникаҳои лозима сол аз сол барои дар сатҳи зарурӣ нигоҳ доштани хуби мелиоративии заминҳои киштшаванда тадбирандешӣ менамоянд. исмоил соҳибназарён, мусои нурмуҳаммад, вилояти хатлон, ахбор. кормандони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ҳамкорӣ бо мақомоти маҳал барои таъмини обрасонӣ ба соҳаи кишоварзӣ дар соли 2025 таъмиру навсозии иншооти ирригатсионӣ хусусан 33 пойгоҳи барқии обкаширо 70% иҷро карданд. тафсилоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки аз калонтарин минтақаҳои кишоварзии вилояти Суғд ба ҳисоб меравад, бештар аз 22 000 гектар заминҳои корам тариқи пойгоҳҳои обкашии барқӣ бо оби полезӣ таъмин карда мешавад. дар ноҳия дар маҷмӯъ 33 пойгоҳи обкашӣ амал мекунад ки калонтарини он шабакаи обрасони Хоҷабақирғон ва Сомғор ба ҳисоб меравад. мутахассисони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳия ҷиҳати беҳтар намудани вазъи обрасонӣ аз моҳи ноябри соли гузашта ба таъмиру барқарорсозии 112 муҳаррик ва дигар дастгоҳу таҷҳизоти обкашии пойгоҳҳо оғоз карданд ки то ба имрӯз 70% корҳо иҷро гардида, тадбирҳои омодагӣ ба давраи нави обёрӣ то оғози моҳи марти соли равон идома меёбад.
таъмири асосии қисмҳои эҳтиётии 112 муҳаррик ва дигар дастгоҳу таҷҳизоти пойгоҳҳои обкашӣ дар базаи истеҳсолии идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳия ки аз коргоҳҳои мукаммали соҳа аст сурат мегирад. пойгоҳи обкашии сомғор 1 ки аз соли 1960 инҷониб фаъолият дорад, дорои 8 агрегати обрасон мебошад. тариқи ин пойгоҳ як қисми заминҳои ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҷумла бештар аз 6000 гектар заминҳои деҳоти ба номи Дадабои Холматов ва деҳоти Исмоил обёрӣ гардида барои таъмиру омодасозии он ҳамасола сарф карда мешавад. طبق معلومات در دوامی 3 سال اخیر با نصب 4 محرک نوی برقی اقتدار پایگاه مذکور باز هم تقویت یافت و حالت آبرسانی در دهات به نام ددبای خلمتوف و دهات اسماعیل تا اندازه بهتر گردید. در ناحیه باباجان غفورов 33 پایگاه آبکشی قرار دارد. زیاده از 130 اگرگاتی کاری دارد. حاضر ما باشیم 70% کار را به اجرا رساندیم. در آینده نقشه داریم که 100% تعمیر گذرانده. با این کار ما میخواهیم سطح آبرسانی رو خوبتر گردانیم. در سالهای اخیر 9 اگرگات‌های پایگاه آبکشی با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت ولایت سوخت اون نو کرده شد. 4 تاش اینجا وصل کرده شدگی، 5 تا دیگه پایگاه آبکشی خوجبغران یک وصل نصب کرده شدگی. سال 24 آب دادیم. من امسال ما حرکت میکنیم که با پررگی خوجگی‌های دهقانی با آب تامین کنیم. با مقصد تامین سریوقتی خوجگیداران با آب پالیزی، پس نمودن آب‌های زیرزمینی، کم کردن شورشوی زمین‌ها و بلند برداشتن حاصلناکی زراعت در ناحیه باباجان غفورов تازه نمودن کانال و زخبور و زخکش‌ها با مرام ادامه دارد. تا امروز کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه در همکاری با مقامات محل با استفاده از تکنیک و مکانیزم ضروری بیشتر از 120 کیلومتر کانال آبرسان را تازه نمودند. نقشه تازه نمودن زخبور و زخکش‌ها باشد نزدیک 50% اجرا شده است. در تازه کردن کانال و زخبور و زخکش‌ها دو تکنیکی پر اقتدار از ماه نوامبر سال 2024 فعالیت دارد. تأکید گردید که تا آغاز ماه مارت سال روان نقشه پیش بینی شده 100% اجرا گردیده با تازه کردن زخبور و زخکش‌ها حالت زمین‌های کورم آبی بهتر کرده می شود. در ناحیه باباجان غفورов زیاده از 220 کیلومتر کانال‌های آبرسانی موجود است. همچنین 110 کیلومتر زابور و زخکش‌ها موجود است. حالا باشد تازه کردن کانال و زابورها ادامه دارد. با تازه نمودن زابور و زخکش‌ها حالت ملیارتی 1050 هکتار زمین بهتر کرده شد. در ناحیه باباجان غفورов اجرای کارهای مربوط به تعمیر و آماده‌سازی پایگاه‌های آبکشی، تازه نمودن کانال و زخبور و زخکش‌ها تا آغاز ماه مارت سال روان ادامه می‌یابد. با تاکید متخصصان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری انجام تدبیرهای ضروری در این سمت امکان فراهم می‌آورد که سال روان در ناحیه وضع تامین با آب پالیزی بهتر و خوبتر گردد. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ناحیه باباجان غفورов، اخبار. در شهر ایسترافشان 17 کودکستان با فراگیری نزدیک به 3000 کودک و در نزد 60 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی مرکزهای رشد کودکان فعالیت می‌نماید. سال 2024 در شهر باز 2 کودکستان دیگر مورد استفاده قرار داده شد. متاسفانه 2 بینای مؤسسه‌های تا مکتبی در خیابان استقلال و شهرک فابریکی از فعالیت باز مانده به دلیل بی‌توجهی به خراب‌زار تبدیل یافتند. این در حالی است که حکومت مملکت استفاده تمام امکانات را برای فرا گرفتن کودک به تحصیلات تا مکتبی تقاضا می‌نماید. ادامه مطلب در گزارش مضبوط بابازاده. پس از استقلالیت دولتی، توجه حکومت جمهوری تاجیکستان و خاصه اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و صاحب مکتب و معارف و باغچه کودکستان ها زیاد گردیده. در این زمینه این ساحه افضلیتناک شمرده شد. از جمله دوام 34 سال صاحب استقلالی در شهر ایسترافشان دهها مؤسسه‌های نوی تعلیمی و باغچه کودکستان‌های معاصر با همه شرایط‌های موجوده بنیاد و نوسازی کامل گردانده شد. امروز در شهر و دهات ایسترافشان 17 باغچه کودکستان با فراگیری نزدیک 3000 نفر تربیت گیرندگان عمل نموده. در این رابطه در نزد 60 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی مرکزهای رشد کودکان عمل می‌نماید. در دوره آمادگی‌ها به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و تشریف پرزیدنت مملکت
محترم امام علی رحمان و شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت سال روان باز دو بینای باغچه کودکستان زمانوی، یکی در دهه روانگران جماعت دهاتی گلی سرخ و دیگری در جماعت دهاتی پشکند، در مجموع با فراگیری 300 نفر دسترویکان بنیاد و مورد استفاده قرار گرفت. در عموم جهت استقبال ارزنده از جشن همایون مکرم 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با خرج مبلغ‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، دستگیری مالیوی صاحبکاران باننگ و ناموس، حشر عمومی اهالی سخاوتپیشه و سهم بی‌قیاس اعضای اساتسیاسیون پدر و مادران، باغچه کودکستان خرسندی در شهرک استراوشن، اویس و علدین در خیابان به نام اسماعیل سامونی، تبسم نسل استقلال در دهه روانگران و دانویک در کنار شاهراه احمدی بین الملل داشته دوشنبه، استراوشن، خوجند، چناق بنیاد و مورد استفاده قرار گرفتند که زیاد از 600 نفر کودکان و خردسالان در اینجا تعلیم و تربیه میگیرند. طوری در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و پارلمان مملکت تاکید گردید در 5 سال آینده با استفاده از همه سرچشمه‌های مبلغ گذاری و با در نظر داشت هدفی گذاشته شده برای فراگیری 50% کودکان سن سال تا مکتبی، بنیاد 800 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی و بیش از 1000 مؤسسه تحصیلات عمومی تامین کرده شود. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استراوشن با نظر داشت آنکه امروز در شهر و دیهات استراوشن بستانی زیاد از 300,000 نفر ساکنان خوش و خرمانه استقامت میکنند، تصمیم گرفته است که هرچی بیشتر بنیاد باغچه کودکستان ها را راه اندازی نماید. با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استراوشن و دستگیری صاحبکاران و اهالی فعلا در دیهات یکتال و واگت جماعت دیهات صبرستان بنیاد و نوسازی دو بینای باغچه کودکستان برای 250 نفر دسترویکان با مرام ادامه دارد. متاسفانه با سبب‌های گوناگون نزدیک 30 سال می شود که یک بینای معاصر کودکستان در خیابان استقلال و یک بینای دیگر در شهرک فابریکی استفاده نمی شوند. بینای اول از دو آشیانه عبارت و خیلی زیبا بنیاد گردیده در مرکز خیابان استقلال جایگیر است و دارای همه شرایط‌های مشغولیت و استراحت می باشد، اما خصوصی گردانده شده است و صاحبکار نسبت مورد استفاده قرار دادن کودکستان زیاد از 30 سال این جانب اندیشه نمی کند. از یک طرف نارسایی جای مشغولیت کودکان و از جانب دیگر سال از سال خراب و با ویرانه تبدیل یافتن بینای محتشم صاحبکار را در رازای 30 سال از خواب غفلت بیدار نکرده است. به خاطر تماما ولنگار نگردیدن انشاءات صاحبکار در کنج چپ آشیانه دوم دو خانه باغچه کودکستان را به اجاره داده در طرف راست داخل آشیانه یکم تنور و یک چند آتشدان را بنیاد نموده است. حالت باغچه کودکستان جمعیت سهامی سروش که پس از تجدید فابریکه کلانترین کشبافی صاحب ملک گردیده است از این هم حزن‌آورتر می باشد. 3 بینای دو آشیانه با در و تیره‌های های شکسته و پهن و پریشان زیر برف و باران 10 ساله ها این جانب بیکار خوابیده است. حالان که در گذشته در این بنا همه روزه زیاده از 700 نفر کودکان و دسترویکان و تعلیم و مشغولیت فرا گرفته می شدند. فعلا بینای مذکور به خرابازار تبدیل یافته صحبت کرده های بچگان و ویران و ولنگار و به چراگاه حیوانات شباهت دارد. همزمان از جهت سالیان زیاد بیکار خوابیدن بینای باغچه کودکستان جمعیت سهام سروش درختان خشکیده نمای ظاهریش شباهت بیش از آن را دارد. به اندیشه بیننده پس از تعمیر و تجدید کلی بنا باز به حالت اوله برگردانیده به رشد تعلیم و تربیت کودکان سهمگذار خواهند شد. این را وقت نشان می‌دهد. مزبوط بابازاده، فردوس عمرов، عمرجان یوسفов، استراوشن، اخبار. در ناحیه نورآباد باید 10 بینای مؤسسه تحصیلات عمومی تعمیر و نوسازی کرده شده برای برطرف نمودن مشکل نارسایی جایهای نشست در نزد مؤسسه‌های تعلیمی، صنفخانه‌های ایلاوگی بنیاد گردند. مثلا در دهه یافوش جماعت دهاتی خمدان ناحیه سال 2019 کارهای ساختمانی صنفخانه‌های ایلاوگی آغاز گردیده تا حال انجام نیافته است. عامل‌های چنین حالت در چیست؟ ایدگونی محمود در این خصوص گزارش می‌دهد. دهه یافوچ جماعت دهات خمدان از مرکز ناحیه نورآباد در مسافه بیش از 18 کیلومتر دور جایگیر بوده. بینای مؤسسه تعلیمی عبارت از 4 صنفخانه سال 1990 از لای بنیاد شده است. با گذشت سالها بر اثر آفت‌های طبیعی و تا اندازه رعایت نشدن قاعده‌های بی‌خطری در بنیاد بینای تعلیمی ضرورت تعمیر اساسی پیش آمده است که آن مبلغ زیادی را طلب می‌کند.
در این ردیف سالهای آخر شماره خوانندگان افزوده در روند بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی، سیمخانه‌های علاوگی، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه نورآباد شروع از سال 2019 و ساختمان 5 سیمخانه علاوگی در شفت بینایی عمل کننده آغاز کردند. متاسفانه با گذشت سالها تا کرسی بنا همچون یادگاری باقی مانده، کارهای ساختمانی تا هنوز اجرا نشده است که شرایط تحصیل جای نشست خوانندگان پورا مهیا کرده شود. از نرسیدن جای نشست یک قسم خوانندگان مؤسسه تعلیمی بینای آشخانه را همچون سیمخانه استفاده میبرند تا آموزگاران توانند در این بینای تنگ و تاریک مشغولیت‌های خود را گذرانند که این روند بیشک به پیشرفت تعلیم و تربیت تا اندازه تاثیر خود را میرساند. از روی معلومات مسئولان ساحه در ناحیه نورآباد تا همین دوره سال جاری 10 بینای مؤسسه‌های تحصیلات عمومی به ازنوسازی و بنیاد سیمخانه‌های علاوگی احتیاج دارند، زیرا با افزایش شماره خوانندگان نرسیدن جای نشست پورا احساس می‌گردد. از این رو ساختارهای داخلدار و ضرور است که بهر حل مشکلات جای داشته چاره‌های ضروری اندیشیده شود تا مشکلات پورا برطرف گردد، زیرا چقدر ساختمان بینای نوی مؤسسه‌های تعلیمی کشال یابند همون قدر به پیشرفت سطح و صفت دانش و تعلیم و تربیت خوانندگان این دهه دوردست کوهستان مانع ایجاد می‌کند. این است که بنیاد بینای نوی تعلیمی شرایط فراهم می‌آورد تا خوانندگان دهه یافوچ و دیگر مؤسسه‌های تعلیمی از تمام شرایط‌های زمانوی بهره‌ور شده سویه دانش و ملکه خود را باز هم بلند برداشته در آینده همچون جوانان دانشمند و صاحب کسب به وایه رسانیده شوند. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه نورآباد. استقلال بالاترین و پرارزشترین دستاورد دولت ملتی توجیک است. در زمان صاحب استقلالی در قطار دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت در ناحیه عینی نیز دیگرگونی‌های کلی به عمل آمده. اینفраструктураи маҳал марҳила ба марҳила ҷавобгӯии талаботи замон карда шуд. бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи мазкур бунёду навсозии 595 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда. аз ин шумора то имрӯз 420 иншоот мавриди истифода қарор гирифтааст. ҳоло ҳамкорамон далери бозор аз маркази ноҳияи айнӣ бо мо дар хати тамос аст ва бо ҳамсуҳбати худ дастовардҳои соҳаи маориф дар ин ноҳияро матраҳ менамоянд. марҳамат далер. ташаккур ҳамкорон. воқеан ҳам истиқлоли давлатӣ неъмати бебаҳост ва маҳз дар замони соҳибистиқлолӣ ва бо сиёсати оқилонаи пешгирифтаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тамоми самту соҳаҳои хоҷагии кишвар ба пешравиҳои назаррас ноил гардиданд. дар ноҳияи айнӣ низ сари ҳар қадам метавон самараҳои истиқлолро мушоҳида намуд. хусусан имрӯз дар ҳар як гӯшаи он сохтмони ин ё он иншооти таъиноти гуногун рафта истодааст ки ин ба беҳтар гардидани соҳати гуногун ва мукаммал гардидани инфрасохтори соҳати гуногун мусоидат мекунад. ҳоло вобаста ба дастовардҳои соҳаи маорифи ноҳияи айнӣ суҳбате дорем бо мудири шуъбаи маорифи ноҳияи айнӣ фарҳод мукаррамзода. лутфан мегуфтед ки соҳаи маорифи ноҳияи айнӣ дар замони соҳибистиқлолӣ ба кадом дастовардҳо ноил гардидааст? фаъолияти кории шӯъбаи маорифи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи айнӣ дар татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф асосан аз дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон санъатҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва соҳаи маориф нақшаи кории вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳ монда шудааст. зимнан бояд қайд кард ки дар замони соҳибистиқлолӣ соҳаи маорифи ноҳияи айнӣ рушд намуда истодааст ва ин ҳам бошад дар замони соҳибистиқлолӣ зиёда аз 40 биноҳои муассисаҳои таълимӣ аз навсозӣ карда шуд ки шароити таълимӣ рӯз аз рӯз дар муассисаҳои таълимӣ беҳтар гардида истодааст. бо ҷалби соҳибкорон бо ҷалби корхонаҳои саноатӣ ки дар ҳудуди ноҳия фаъолият намуда истодааст имрӯзҳо созандагӣ бо маром идома дорад ва татбиқи барномаҳои давлатӣ гувоҳи гуфтаҳои боло мебошанд ки дар замони соҳибистиқлолӣ барномаҳои давлатии соҳаи маориф муҷаҳҳазгардонии кабинетҳои фаннӣ таъминот бо технологияи компютерӣ барномаҳои омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ мақсаднок ба роҳ монда шуда имрӯз
таъминоти муассисаҳои таълимӣ бо кабинетҳои фаннӣ 276 ададро ташкил медиҳад. таъминот бо компютер бошад. ҳамзамон 1250 адад компютерҳо дар муассисаҳои таълимӣ дастрас гардиданд ки ин барои беҳбудӣ, барои баланд бардоштани сифати таҳсилот дар муассисаҳои таълимӣ мусоидат менамояд. ҳамзамон лозим ба ёдоварист ки тариқи маркази миллии тестӣ ки дар замони истиқлолият роҳандозӣ гардид ва ин ҳам бошад таҳсили муҳассилинро ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ ба маротиб осонтар намуд, шаффофтар намуд ва бояд тазаккур дод ки ҳамасола зиёда аз 70% хаткунандагони ноҳия ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ дохил гардида таҳсил намуданд. дар замони соҳибистиқлолӣ яке аз дастгириҳое ки аз ҷониби бевосита пешвои муаззами миллат сурат гирифт, ин таъсиси квоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон буд ки дар замони таъсиси квота то имрӯз зиёда аз 500 нафар муҳассилин аз ноҳияи айнӣ тариқи квоти президентӣ таҳсил намуда истодаанд. қисме аз хаткардагон дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ имрӯзҳо кору фаъолият намуда истодаанд. дар қатори дигар шаҳру ноҳиё дар ноҳияи айнӣ низ бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои созанд. тибқи нақша чорабиниҳои сазовор пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, тибқи нақша чорабиниҳо 37 банди он ба соҳаи маориф нигаронда шуда буд ва ин ҳам бошад сохта ба истифода додани бинои муассисаҳои таълимӣ, сохта ба истифода додани толорҳои варзишӣ, гирдбаст намудани муассисаҳо ва корҳои ободонӣ дар атрофи муассисаҳо мебошанд. имрӯз аз 37 зербанде ки ба тибқи нақша чорабинӣ иншоотҳои соҳаи маориф ба нақша гирифта шуданд, 25 тои он иҷро гардиданд ва мо боварӣ дорем ки дар соли 2025 низ корҳои созандагӣ тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳия бо маром идома меёбад ва ба ҳадафҳои гузошташуда ва мақсадҳои гузошташуда ноил хоҳем гашт. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатии худ ба маҷлиси олӣ ки 28 декабри соли 2024 ироа гардид ба соҳаи маориф низ таваҷҷӯҳ намуданд. хусусан зикр намуданд ки дар 5 соли оянда 800 муассисаи томактабӣ сохта ба истифода дода мешавад. мегуфтед ки дар ноҳияи айни ҳол чанд муассисаи томактабӣ фаъолият мекунанд ва чанд фисади кӯдакони то синни мактабӣ ба тарбия фаро гирифта шудаанд? айни замон дар ноҳия 6 адад кӯдакистонҳо фаъолият намуда истодаанд ва ҳамзамон дар назди муассисаҳои таълимӣ таъсиси марказҳои инкишофи кӯдак ба роҳ монда шуд ва дар заминаи 56 муассисаи таълимӣ 76 гурӯҳи маркази инкишофи кӯдак ташкил карда шуд ки фарогирӣ ба зинаи таҳсилоти томактабӣ дар умум дар ноҳия 23% ташкил медиҳанд ва шӯъбаи маорифи мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳия дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳия, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, шахсони саховатманд, соҳибкорон имрӯз корҳои омӯзишӣ рафта истодааст ва нақшабандӣ намуда дар маҳаллаҳо дар ҳар як ҷамоати деҳот ва дар маҳаллаҳои аҳолинишин бо восита аз имкониятҳои мавҷуда ва ҷалби соҳибкорону саховатмандон муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ таъсис дода мешавад ва мо бо боварӣ гуфта метавонем ки имрӯз корҳои созандагӣ бо маром идома доранд ва дар ин замина фарогирӣ ба зинаи таҳсилоти томактабӣ то ба ҳадди нақшаҳои гузошташуда иҷро хоҳад гашт. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо мудири шӯъбаи маорифи ноҳияи айнӣ Фарҳод Мукаррамзода вобаста ба корҳои созандагии бунёдкорӣ бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастовардҳои соҳаи маорифи ноҳияи айнӣ дар замони соҳибистиқлолӣ. дар яке аз роҳҳои қисми шимолии Нигерия нақлиёти интиқолдиҳандаи маводи сӯзишворӣ ба садама дучор гардид ки бар асари ин ҳодиса 86 нафар ба ҳалокат расида, 52 каси дигар ҷароҳат бардошт. гурӯҳи силоҳбадастон дар қисми ҷанубии Колумбия ба як минтақаи аҳолинишин ҳамла карданд. дар натиҷа 60 нафар ба ҳалокат расида, 120 каси дигар захмӣ шуд. шарҳи бештари хабарҳо аз хориҷи кишвар.
дар гузориши нави агентияи байналмилалии энергетикӣ омадааст ки дар соли 2025 тавлиди нерӯи ҳастаии ҷаҳонӣ ба сатҳи рекордӣ хоҳад расид ки ин ҳолат ба нерӯгоҳҳои нави атомӣ дар чин, фаронса ва ҷопон марбут аст. таври агентияи иттилоотии синхуа хабар медиҳад ҳоло дар тамоми ҷаҳон иқтидори нави энергияи атомӣ 60 гигаваттро ташкил медиҳад ки ин баландтарин нишондод дар даҳсолаҳои ахир аст. бино ба маълумоти агентияи байналмилалии энергетикӣ ҳоло беш аз 40 кишвари ҷаҳон доранд ки саноати энергетикии атомии худро рушд бахшанд. аммо бархе аз кишварҳои ҷаҳон тасмим гирифтанд ки аз истифодаи энергияи атомӣ даст кашида истеҳсоли нерӯи барқро пурра аз ҳисоби энергияи офтобӣ ва бодӣ ба роҳ монанд. гурӯҳи силоҳбадастон дар қисми ҷанубии Колумбия ба як минтақаи аҳолнишин ҳамла карданд. бар асари ҳодиса наздики 60 нафар ба ҳалокат расида, 120 каси дигар захмӣ шуданд. мувофиқи маълумоти кормандони сохторҳои қудратии ҷинояткорон ногаҳон вориди минтақаи аҳолнишин гарда аз яроқ ҷониби одамон оташ кушоданд. сипас чанд бинои истиқоматиро оташ зада аз маҳалли ҳодиса фирор намуданд. тибқи маълумоти баъзе аз расонаҳои хабарӣ дар қисми ҷанубии Колумбия задухурди мусаллаҳона байни ду гурӯҳи ҷиноятпеша ба вуқӯъ пайваста аст. кормандони сохторҳои қудратӣ барои безарар гардонидани силоҳбадастон дар қисми ҷанубии кишвар амалиёти махсус роҳандозӣ менамоянд. тибқи иттилои олимон тӯли чанд соли охир миқдори партовҳои диоксиди карбон дар саросари ҷаҳон афзудааст. зичии гази диоксиди карбон дар атмосфера ба 50% зиёд гаштааст. истифодаи сӯзишворӣ ва партовҳои саноатӣ боиси ифлосшавии атмосфера гаштааст. афзоиши бо суръати газҳои карбонӣ боиси нигаронии олимон ва мутахассисон аст. дар гаваи вулқони Килуауэ хуруҷ кард. чангу ғубори он дар фазо паҳн гардида гудозаи он ба атроф ҷорӣ гардид. вобаста ба ин аз сокинону сайёҳон даъват карда шудааст ки муваққатан аз рафтан ба наздикии вулқон худдорӣ намоянд. ёдовар мешавем ки соли 2018 дар натиҷаи фаворазании вулқони Килуауэ ва ҷорӣ гардидани гудозаи он ба минтақаи аҳолинишин 700 бинои истиқоматиро нобуд карда буд. дар яке аз роҳҳои қисми шимолии Нигерия нақлиёти интиқолдиҳандаи маводи сӯзишворӣ ба садама дучор гардид. бар асари ҳодиса 86 нафар ба ҳалокат расида, 52 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. кормандони хадамоти дахлдор захмиёнро ба беморхона интиқол доданд ки тайбон вазъи саломатии чанд тан аз маҷрӯҳонро вазнин арзёбӣ мекунанд. тибқи иттилои кормандони мақомоти полис, ронандаи нақлиёти интиқолдиҳандаи маводи сӯзишворӣ аз ӯҳдаи идораи он баромада чапа шудааст. замоне ки кормандони хадамоти дахлдор мехостанд маводи сӯзишвориро ба мошини дигар интиқолдиҳанд, дар ин вақт таркиш рух дода баъдан сӯхтор сар зад. аз зарбаи таркиш чанд бинои истиқоматӣ ва мағозаҳои атроф зарари ҷиддӣ диданд. кормандони хадамоти оташнишонӣ барои хомӯш намудани сӯхтор соатҳо фаъолият намуданд. бар асари суқути чархбол воқеъ дар атрофи шаҳри Сан-Паулуи Бразилия 2 нафар ба ҳалокат расида, 2 каси дигар захмӣ гардид. мувофиқи маълумоти расида, чархбол пас аз чанд дақиқаи парвоз бо сабабҳои номаълум дар минтақаи бешазори шаҳри мазкур ба фалокат дучор шудааст. ба маълумоти кормандони хадамоти дахлдор, сабаби суқут намудани чархбола дар номусоидии вазъи ҳаво арзёбӣ мегардад. дар минтақаи Ашантии Гана гурӯҳи силоҳбадастон ба як кони тилло ҳамла карданд. дар натиҷа 9 нафар ба ҳалокат расида, 14 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. кормандони хадамоти дахлдор захмиёнро ба беморхона интиқол доданд. шоҳидони ҳодиса иброз медоранд ки силоҳбадастон якбора вориди кони тилло шуда ҷониби кормандон оташ кушоданд. то замоне ки кормандони мақомоти полис ба маҳалли ҳодиса омаданд, аллакай ҷинояткорон ба самти номаълум ғайб зада буданд. кормандони сохторҳои қудратӣ барои боздошт намудани силоҳбадастон амалиёт мегузаронанд. ҳиндустон дар доираи лоиҳаи спади 2 моҳвораро бо муваффақият ба мадори замин партоб кард. дар ин бора агентияи иттилоотии РИА Новости бо истинод ба маълумоти созмони таҳқиқоти кайҳонии Ҳиндустон ИСРО хабар медиҳад. партоби ин 2 моҳвора ки барои озмоиши технологияҳои пайвастшавӣ пешбинӣ шудааст, аз фурудгоҳи сариҳарӣ Кота сурат гирифт. моҳвораи мазкур дар баландии тақрибан 470 километр аз замин қарор доранд. лоиҳаи спади яке аз марҳилаи муҳим барои таҳияи барномаҳои моҳвораи Ҳиндустон ва таъсиси як истгоҳ дар оянда дониста мешавад. 3 феврали соли 2025 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи шӯрои Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мешавад. ҷаласаи шӯрои Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон соати 9 дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад.
3 феврали соли 2025 соати 10 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи 21-уми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати шашум баргузор мегардад. Шӯрои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки дар иҷлосияи 21-уми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати шашум баррасии ҳисоботи прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи назорати риояи дақиқ ва иҷрои яхелаи қонунҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2024, қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи истеҳсолоти органикӣ, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизматрасониҳои давлатӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатӣ ва оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба меъёрдарории техникӣ, дигар қонунҳои қабул намудаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дошта шудааст. барномаи ахборро идома медиҳем. дар ноҳияи Кушониён дар мавзӯи беҳтар намудани ҳолати беҳдошти заминҳои обёришаванда машварати илмии амалӣ баргузор гардид. дар он олимони институти хокшиносӣ ва агрохимияи Академияи илмҳои кишоварзӣ ва дигар мутахассисони соҳибтаҷриба иштирок намуданд. матлаби бештар дар гузориши навбатӣ. ба гардиши кишоварзӣ ворид кардани замин, беҳтар намудани ҳолати мелиоративии замин аз дастури супоришҳое буданд, ки зимни ироаи паёми президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии мамлакат таъкид гардиданд. баргузор кардани семинари илмии амалӣ бо иқдоми Институти хокшиносӣ ва агрохимияи Академияи илмҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи беҳтар намудани ҳолати беҳдошти заминҳои обёришаванда, дубора шурӯъшудаи Водии Вахш вобаста ба тағйирёбии иқлим дар стансияи таҷрибавии хокшиносии мелиоративӣ дар ноҳияи Кушониён бо иштироки олимону хоҷагидорон ва масъулини соҳаи кишоварзӣ доир карда шуд. мақсад аз гузаронидани чорабинии мазкур илман асоснок кардан ёфтани роҳҳо усулҳое ки барои беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳои на танҳо вилояти Хатлон ҳамзамон бояд кишвар истифода бурда шавад. таъкид карда шуд, ки дар ҷумҳурӣ зиёда 32 000 гектар замин дар ҳолати бади мелиоративӣ қарор дорад, ки 13 000 гектар ба вилояти Хатлон рост меояд. ҳадафи асосии баргузории семинари илмии амалӣ аз нигоҳи илмӣ таҳлилу баррасӣ, дарёфту роҳу усулҳои муосири беҳтар намудани ҳолати мелиоративии замин, самаранок истифода бурдани заминҳои корами обёришаванда, баланд бардоштани ҳосилнокии замин, татбиқи дастовардҳои муосири илмӣ дар истеҳсолот ва пеш аз ҳама иҷрои дастуру супоришҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ изҳори назар намуданд, ки ташхиси хок, беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳои обёришаванда ва ба гардиши кишоварзӣ ворид кардани заминҳои бекорхобида аз таъмини амнияти озуқавории мамлакат, истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир, содиротшаванда, аз нигоҳи табиии экологии тоза, рушди соҳаи кишоварзӣ заминаи боэътимод мегузорад. аз 174 000 гектар заминҳои кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд, ки соли 2024 кишти баҳорӣ анҷом дода шуд, 52 438 гектарро кишти пахта ташкил медиҳад. ба маълумоти расмӣ то имрӯз гӯё дар зиёда аз 46 000 гектар замин ғӯзапоя ҷамъоварӣ ва шудгор анҷом дода шудааст. вале заминҳои пур аз ғӯзапоя дар якчанд шаҳру ноҳияҳои вилоят тасдиқи маълумоти расмӣ ба воқеиятро бозгӯ намекунад. тафсилоти бештар дар гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. соли 2024 кишоварзони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар мавсим тибқи нақша дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилоят кишти зироатҳоро дар майдони 282,8 000 гектар замин анҷом дода, новобаста аз иҷро нашудани нақшаи ҷамъоварии пахта аз ҳисоби афзоиши дигар номгӯи маҳсулоти кишоварзӣ ба маблағи зиёда аз 22,3 миллиард сомонӣ маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол намуданд. бо назардошти аҳамияти соҳаи кишоварзӣ дар истеҳсол, таъмини ашёи хом, маводи ғизоӣ дар муҳлат саривақт анҷом додани корҳои кишоварзӣ аҳамияти муҳим дорад. имсол бинобар номусоидаи иқлим, ҷамъоварии ҳосили пахта то миёнаҳои моҳи декабр идома ёфт ва мебоист давоми як моҳи охир хоҷагиҳо ғӯзапояро ҷамъоварӣ карда дар заминҳо барои заминагузорӣ ба мавсими оянда шудгор анҷом медоданд. бино ба маълумоти расмӣ то ин муддат дар ноҳияи Мастчо аз 12084 гектар замини пахта то ин муддат 10591 гектар ғӯзапоя ҷамъоварӣ шуда 1493 гектар замин ғӯзапоя боқӣ мондааст.
در این ناحیه از اول مفصل تا این مدت شودگار 7085 گکتار گذرانیده شده، اجرایش نقشه 34.8% را تشکیل می‌دهد. در ناحیه باباجان غفورов باشد 56%، ناحیه اشت 65.1%، ناحیه ظفرآباد 69.7% نقشه شودگار زمینه‌گذاری به مفصل نوی کشت را انجام دادند که این شهر و ناحیه‌ها شودگار و زمینه‌گذاری به مفصل نوی کشت نشانداد پس را نائل شدند. دیگر شهر و ناحیه‌های پختکار ولایت کانی بادام، سپیتامین، جبار رسولов نشانداد اجرایش شودگار زمین‌ها از 81 تا 91% را تشکیل می‌دهد. مثلا در ناحیه جبار رسولов با معلومات پیشنهاد شده از 4022 گکتار زمین‌های کشتی پخته گذرانیده شده، در 4012 گکتار زمین غوزه‌پایه جمع‌آوری شده، گویا 99.7% کار اجرا شده است. ولی تنها از یک قسمت زمین‌های کشاورزی که به گفته مسئولان در استفاده خواجگی پرنده پرور میباشد، ما نکم از 20 گکتار زمین‌ها را واخوردیم که هنوز در زمین‌ها غوزه‌پایه موجود بوده. زمین استفاده برندگان جهت جمع‌آوری غوزه‌پایه شودگار زمین تدبیر اندیشی نکردند. بنا به معلومات سرریاست کشاورزی ولایت سوخت، حالا در شهر و ناحیه‌های ولایت از میدان عمومی زمین‌های پخته 44744 گکتار زمین غوزه‌پایه جمع‌آوری شده. موافق معلومات رسمی 3944 گکتار زمین حالا جمع‌آوری غوزه‌پایه باقی مانده است. در عموم تا این مدت در مقیاس ولایت نقشه شودگار زمین‌های کارم 72.8% اجرا شده و تاکید مسئولین هر روز 1951 گکتار زمین شودگار گذرانیده می‌شود. و تاکید مسئولین جهت سریع وقت گذرانیدن شودگار و زمینه‌گذاری به موسم نو کشت تکنیک‌های ضروری را سفربر نمودند تا کارهای کشاورزی را به پررگی به انجام رسانند. سری وقت انجام دادن کارهای اگرتکنیکی تازه کردن زمین‌های کارم از زیرت کشت شده از عامل‌های به حساب می‌روند که به فراوان حاصلی زمین می‌گذارند. تأسف آور است که در اکثر خواجگی‌های پختکار ناحیه جیهون تا حال غوزه‌پایه در میدان‌های پخته‌زار باقی مانده، زمین‌های کارم هنوز شودگار نشده است. گزارش سماندر شویف و اسکندری سعید. пахтакорӣ самти сердаромади соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта, дар ин замина хоҷагидоронро мебояд ҷиҳати парвариш ва ҷамъоварии ҳосили он таваҷҷӯҳи хоса равона созанд. соли 2024 нашунамои майдони пахтазор дар аксар шаҳру ноҳияҳо дертар сурат гирифта, аз ин рӯ хоҷагиҳои пахтакор дар саҳро мондани ҳосилро ба ин ҳолат рабт медиҳанд. тавре хоҷагидорони ноҳияи ҷайҳун иттилоъ доданд, ин мавсим омилҳои зиёде пеш омад ки ба ҷамъоварии пурраи ҳосил таъсири манфӣ расонида, пахтакорон аз ин ҳисоб хисороти зиёд диданд. номусоидии боду ҳаво, беаҳамиятӣ ҷиҳати гузарондани корҳои саривақтии агротехникаи парвариш ва ба ин монанд дигар омилҳои зарурии кори хоҷагидорӣ боиси таъмин нагаштани дурнамо ва то ҳол дар саҳро боқӣ мондани ғӯзапояи ниҳолони пахта гардид. дар соли 2024 дар ҷамъияти деҳоти қумсангир 530 гектар пахта киш карда шуда буд ки бо сабаби боришоти зиёд қисмати заминҳо аз ғӯзапая тоза нашуданд. бо мусоид омадани боду ҳаво мардум дар саҳро заминҳоро аз ғӯзапая тоза карда истоданд. мо аҳли ҷамъачигӣ ва хоҷагии деҳқонӣ кӯшиш мекунем ки то кишти баҳорӣ заминҳоро аз ғӯзапая тоза кунем. зимни наворбардорӣ мушоҳида гардид ки дар аксар майдонҳои пахтазори ҷамоатҳои деҳоти қумсангир, истиқлол ва ваҳдати миллии ноҳия ғӯзапояи пахта ҷамъоварӣ нагардидааст. ҳолон ки боду ҳавои имрӯза бебориш буда, имконияти хубе барои тоза кардани заминҳои мавриди кишт мебошад. ба андешаи мутахассисони соҳа, ба таъхир мондани тадбирҳои муҳими мавсимӣ боиси камҳосил гардидани зироату сабзавоти кишшаванда гардида, бар зарари худи хоҷагидорон мебошад. аз ин рӯ ҳар як хоҷагидорро зарур аст ки баҳри тоза гардонидани майдонҳои кишт тадбирҳои зарурӣ андешида, бо ба роҳ мондани шудгори хушсифат баҳри заминагузорӣ ба кишти баҳорӣ омодагии ҷиддӣ бинанд. яке аз сабабҳои асосие ки мо камтар дертар ғӯзапоя ҷамъоварӣ кардем, ҳамин пахтаи мо дар аввали мавсим масалан кӯрак шона пахта буд ва ҳосили пахта яъне кӯраки буд ва дертар шукуфт. бинобар ин саме ки мо пурра пахтаро ҷамъоварӣ карда ба заводои пахтасупорӣ
سپریم ما کند دیرتر آغاز کردیم غذاپایه جمع‌آوری کردنش. از این سبب کند دیر شد. بعد با نامساعد آمدن بود هوا هم اینا کمتر سر ما رو گرفت که البته حوضی بود هوا خوب است و ما حرکت می‌کنیم. در روزهای نزدیک پورا غذاپایه را جمع‌آوری نموده کشتی سفر گذرانده برای کشتی بهاری آمادگی جدی بینیم. در حدود جماعت استقلال ناحیه جیهون 1975 گیتار زمین موجود است که از آنها 410 گیتار طبق نقشه دورنمای کشتی زراعت‌ها پخته کرده شده بود. این زمان در صحرا مردم با جوش خروش غذاپایه جمع‌آوری کرده شدند. با اطلاع سرداری ریاست کشاورزی ناحیه جیهون این موسم در میدان 7490 گکتار کشتی پخته گذرانده شده بود. از این شمار حالا در 700 گکتار پخته‌زار غذاپایه آن جمع‌آوری نگردیده است. سبب دیگری به خفا ماندن این معرکه صحرایی نارسایی تکنیکای پیاچین میباشد که امروزها ساکنان توسط کار دستی این عمل را انجام میدهند. یکی از عامل‌های اساسی فراوان حاصلی این مقصدناک و عاقلانه استفاده بردن هر قطعه زمین به حساب می‌رود. متأسفانه در ناحیه یاوون نیز تا امروز زمین‌های کارم از غذاپایه تازه نگردیدن شدگار نشده است. در صورت تازه نکردن زمین از غذاپایه و نگذراندن شدگار خوشصفت کشاورزان ناحیه آیا امسال حاصل دلخواه به دست آورده می‌توانند؟ شرح بیشتر در تهیه محمد علی عبدالکریم. شدگاری خوشصفت و سریوقتی در دوره تیرماه و زمستان به منفعت خواجگیداران و کشاورزان بوده عالمان و متخصصان ساحه ابراز می‌دارند که این عامل برای رویانیدن حاصل بلند زراعت‌ها و بازده زمین مساعدت می‌نماید. در فصل تیرماه و زمستان گذرانیدن شدگار زمینه‌گذاری برای به دست آوردن حاصل بلند و با این وسیله در غنی گردیدن بازار استعمالی با محصولات نیازی اول ارزیابی می‌گردد. سال گذشته اهل زحمت ناحیه یاوون در میدان 9035 گکتار کشتی پنبه‌دانه گذرانیده بودند. پخته هم جمع‌آوری گردید. اهل زحمت ناحیه میدان زمین‌های پخته را باید تا امروز پوره از غذاپایه تازه می‌نمودند. از روی گفته مسئولان ساحه کشاورزی ناحیه 70% زمین‌های کشتی پخته دهقانان ناحیه یاوون تا امروز از غذاپایه تازه گردیده. عین زمان توسط تکنیک‌ها در 60% زمین‌های کشاورزی ناحیه شدگار گذرانیدند. میدان 2710 گکتار زمین‌های پخته کشاورزان ناحیه یاوون که پر از غذاپایه میباشند تا امروز تازه نگردیده شهادت از آن می‌دهد که بهار امساله اهل زحمت ناحیه از این میدان زمین‌ها حاصل دلخواه به دست آورده نمی‌توانند. سبب اصلی منظره امروزه به نوار گرفته می باشد که مسئولان خواجگی برای خالی نمودن زمین‌های کارم از غذاپایه تا امروز تدبیرهای ضروری را راه اندازی نکردند. در پیام سالانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جهت ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن هر قطعه زمینی کارم و رویانیدن دو-سه حاصل از یک زمین دهقانان را وادار می نماید که در این سمت از عامل‌های رشد کرده ساحه کشاورزی وسیع استفاده برند. چون این حالت در خواجگی‌های ناحیه یاوون که امروز به نظر می‌رسند آیا آینده دهقانان حاصل فراوان به دست آورده می‌توانند؟ مشکلی و مانعگی در چی باشد که زمین‌های کارمی در آینده باید حاصل فراوان به بار آورد امروز پر از غذاپایه می‌باشند؟ ماه ینور هم پس از چند روز به آخر می رسد. سوال به میان می آید که کشاورزان ناحیه یاوون میدان 2700 گکتار زمین پر از غذاپایه را کی شدگار می نموده باشند، زیرا که وقت رفت نقد رفت. محمد علی عبدالکریم، ایوب محمود از ناحیه یاوون برای برنامه اطلاعاتی اخبار. حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد مقاومت به سودای آدمان تدبیرهای مناسب می‌اندیشد. در شهر دوشنبه جلسه کمیته بین اداروی اید به مقاومت به سودای آدمان برگزار گردید. در نشست جلسه نمایندگان وزارت اداره‌های دخلدار، سازمان‌های بین المللی و جمعیتی اشتراک نمودند. حسابات سالانه وزارت اداره‌های دخلدار اید به اجرای نقشه ملی مقاومت به سودای آدمان در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2022-2024 بررسی گردید. ذکر شد که جمهوری تاجیکستان جهت اجرای عهده‌داری‌های بین‌المللی به تطبیق سند و معیارها در سمت حفظ حقوق انسان دقت جدی می‌دهند.
тавзеҳи нуқтаҳои паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар дар қисмҳои низомии ҳудуди мамлакат, масъулини ниҳоду сохторҳои дахлдор бо сарбозону афсарон мулоқоту вохӯриҳои судманд доир менамоянд. Анваршод Сайдализода аз ноҳияи Восе гузориш медиҳад. бо ибтикори масъулини кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Восе вохӯрии хатмкунандагони муассисаҳои таълимии ноҳия бо сарбозони қисми ҳарбии 13483 ташкилу баргузор гардид. Зимнан иштирокчиёни ин тадбир бо техникаҳои наву замонавӣ, иқтидору тавоноӣ ва ҳолати кунунии лавозимоти ҳарбӣ шинос шуда, сарбозони қисми низомӣ дар ҳузури онҳо тарзи ба қисмҳо ҷудо ва ҷамъ намудани силоҳро пешниҳод намуданд. Аснои ҷамъомади тантанавӣ баромадкунандагон роҷеъ ба нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ, саҳми роҳбари давлат дар таҳкими давлатдории миллӣ, эҳёи суннату арзишҳои мардумӣ ва раванди босуботи корҳои бунёдкорию созандагӣ дар мамлакат, дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ, таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумат дар самти ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон, таъмини шароити муосир барои хизмати ҷавонон дар қисмҳои низомии кишвар андешаронӣ намуданд. Зикр шуд, ки пойдорӣ ва устувории артиши миллӣ аз тартибу низоми қатъии афсарону сарбозон вобаста мебошад, ки асоси онро риояи ҳатмӣ ва бечунучарои қонун, тартиботи ҳуқуқӣ, интизом ва тарбияи ҳарбию ватандӯстӣ ташкил медиҳад. Ҳамзамон гуфта шуд, ки хизматчиёни ҳарбии сохторҳои низомӣ дар таъмини сулҳу субот, амнияти давлат, таҳкими ваҳдати миллӣ саҳми арзанда доранд. Инчунин вобаста ба далерию шуҷоатмандии сарбозону афсарони қисмҳои ҳарбӣ изҳори назар карда шуд. Бо зикри ин нуқтаҳо афсарону сарбозон хоса тамоми хизматчиёни ҳарбии қисми низомии 13483 Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз арзишҳои миллӣ ва эҳсоси ватандӯстӣ баҳравар гардиданд. мақсад аз баргузор намудани ҳамоиши мазкур таҳти унвони ҷавонон, паём ва муҳитиятҳои миллӣ дар он аст, ки таҳои паёми навбатии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон расонем ва ҷавононро дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ва хизмати содиқонаву софдилона дар сафи қувваҳои мусаллаҳ роҳнамоӣ намоем. дар воқеъ роҳандозии тадбири созмонёфта баҳри беҳтар намудани раванди ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат, баландбардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва ифтихори миллии онҳо муҳиму саривақтӣ арзёбӣ мешавад. дар фарҷоми ҷамъомад ба чанд нафар хизматчиёни қисми ҳарбии 13483 Вазорати Мудофиа ифтихорномаҳои кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Восе супорида шуд. Анваршод Сайдализода, Сайҳумиди Шариф, ноҳияи Восе, Ахбор. имрӯз дар шаҳри Душанбе курси шиносоӣ бо низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2025 роҳандозӣ гардид, ки то 21 январ идома меёбад. гузориши ҳамкорони мо. маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати омӯзондани таблиғгарони низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2025 ва омодасозии онҳо барои сари вақт огоҳ намудани доираи васеъи шаҳрвандон, бахусус омӯзгорону хатмкунандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоию миёнаи касбӣ бо тартиб ва ҷузъиёти имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар соли 2025 курси шиносоӣ дар 3 сатҳ ҷумҳуриявӣ, шаҳрию ноҳиявӣ ва муассисаҳои таълимӣ ташкил ва баргузор мегардад. вобаста ба ин имрӯз дар муассисаи таълимии таҳсилоти миёнаи умумии назди сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе курси шиносоӣ бо намояндагони сарраёсат, раёсат, шӯъба ва бахшҳои маорифи ноҳияҳои шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд доир гардид. дар доираи 6 дарси пешбинишуда давоми 2 рӯз дар 2 сатҳи аввал моҳи январ ва дар сатҳи муассисаҳои таълимӣ дар давоми моҳи феврал доир ба талаботу қоидаҳои муқарраршуда барои бақоятгирии довталабон ва мавзӯъҳои дигари дахлдор гуфтугӯҳо сурат мегиранд. дар доираи барнома ва модули омӯзишӣ барои шарҳу тафсили мавзӯъҳои дарсӣ, шаклҳои гуногуни таълими интерактивӣ, аз ҷумла муаррифии компютерӣ, маърузаҳои хурд, маводи тақсимотии чопию электронӣ ва ғайраро омода ва ба иштирокдорон пешниҳод гардид. дар даври аввал барои 140 нафар кормандони муваққатии марказ таблиғгарон дар соли 2025 дар шаҳри Душанбе, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ва шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз 20 то 21 январ дар шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои водии Вахши вилояти Хатлон аз 23 то 24 дар шаҳри Бухтар,
در شهر و ناحیه‌های منطقه کولابی ولایت ختلان از 23 تا 24 январи سال 2025 در شهر کولاب و برای شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد با استثنای وادی زرافشان از 23 تا 24 январи سال 2025 در شهر خوجند برگزار می‌گردد. دور دوم کورس شناسایی برای 3816 نفر نماینده مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات عمومی اساسی، میانه عمومی و ابتدایی و میانه کسبی در ریاست، شعبه و بخش‌های معارف 68 شهر و ناحیه‌های جمهوری از 29 تا 30 январи سال 2025 و سطح سوم کورس شناسایی برای زیاده از 150,000 نفر ختم کننده مؤسسه‌های تعلیمی ذکر شده. در زمینه صنف‌های نهم و 11 دوام ماه فوریه به واسطه در خود مؤسسه‌های تعلیمی براه مانده می‌شود. کورس شناسایی دوام 2 روز یعنی 21 و 22 январ ادامه خواهد کرد. در این کورس ها تبلیغگران از حساب کارمندان شعبه معارف شهر و ناحیه‌های کشور جلب شدند تا که نظام امتحان‌های مرکزانیده داخلشوی را به دایره وسیع ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه کشور برسانند. مقصد اساسی تشکیل و برگزار نمودن کورس این جلب بیشتری و دایره وسیع ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلاتی میانه و عمومی کشور به دانشگاه عالی کشور میباشد. قابل ذکر است که در انجام کورس شناسایی دانش‌های از خود کرده اشتراکداران سطح اول وابسته به موضوعهای پیشنهاد شده برنامه آموزشی از طریق تست سنجیده می شود. باید قید کرد که طبق نقشه چاره‌بینی‌های مرکز عاید به تشکیل و گذراندن امتحان‌های مرکزانیده داخلشوی 2025 از 3 فوریه تا 6 مارس در برابر مانیتورینگ رفتی کورس شناسایی در سطح سیوم واخوری‌های کارمندان موقتی مرکز با ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌ها، آموزگاران و پدر و مادران پیش بینی شده است. زین العابدین سلام‌الدین، فرهاد واسع، فریدون عبدالرحمانوف، شهر دوشنبه. اخبار. با مقصد آموزش نقطه‌های پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور در ناحیه میرسعید علی حمدانی چاره‌بینی معرفتی برگزار گردید. علیم ناصرزاده گزارش می‌دهد. در اساس نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه میر سعید علی حمدانی وابسته به شرح و توضیح نقطه‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی مملکت دایر به سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری برگزاری سلسله چاره‌بینی‌های آموزشی و فهماندهی در جماعت‌های دهات و مرکز ناحیه با جلب نمایندگان ساختارهای گوناگون و ساکنان محلی راه‌اندازی گردیده منتظم عملی کرده می‌شود. چنین چاره‌بینی آموزشی و فهماندهی که در مرکزی ناحیه با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، کارمندان ساحه تندرستی، حفظ حقوق، سربازان قسم حربی و دیگر ساختارها برگزار شد. ضمن برآمد و پیشنهاد معروضه‌ها نقطه‌های پیام راهبر دولت بار دیگر شرح و توضیح داده شده تاکید گردید که این حجت سیاسی برای تمام مردم کشور همچون راهنما و دستورالعمل دائمی جهت رسیدن به هدف‌های سازنده محسوب می‌یابد. در جریان چاره‌بینی دایر به اظهار توجه، دستگیری و غمخوری‌های راهبر دولت به جوانان همچون نیروی آینده‌ساز جامعه و رشد دیگر ساحه‌های خواجگی خلق معروضه‌ها پیشنهاد کرده شد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی خود تاکید نمودند که حفظ اجتماعی اهالی در سیاست دولت تاجیکستان مقام خاص داشته برای دستگیری ساحه‌های اجتماعی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم مبلغ‌گذاری از حساب بودجت دولتی همساله زیاد کرده می‌شود. ادامه چنین چاره‌بینی آموزشی در شعبه معارف ناحیه با جلب آموزگاران و دیگر نمایندگان ساحه برگزار گردیده با پیشنهاد معروضه‌ها بار دیگر نقطه‌های پیام راهبر دولت برای اشتراکداران شرح و توضیح داده شد. حکومت مملکت در سمت تأسیس دادن جایهای نوی کاری، بلند برداشتن مزد مهنت، نفقه و استیپندیاها، اینچنین زیاد نمودن درآمد پولی اهالی منتظم تدبیرهای ضروری را عملی کرده ایستاده است. برآمد کنندگان پیام راهبر دولت را همچون حجت راهنمونساز برای پیشبرد فعالیت تمام ساحه‌های خواجگی خلق کشور دانسته موفقیت‌های دوره به دوره افزاینده را در سمت‌های مختلف نتیجه جانبداری مردم از سیاست سازنده حکومت مملکت معنی داد نمودند. همزمان برگزاری چنین چاره‌بینی‌های آموزشی و فهماندهی در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه نیز با اشتراک خوانندگان و والدان و آموزگاران ادامه یافته راجع به سمت‌های دیگر پیام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جمله وابسته به رشد ساحه علم و معارف، دستگیری جوانان، مقام و منزلت زنان و بانوان و نقش آنها در اعمار دولت معاصر و رشد جامعه بیان افکار صورت گرفته تاکید شد که در عمل تطبیق نمودن و از روی نقشه و هدف‌های سازنده پیام راهبر دولت برای ماندن فعالیت آینده باز هم درخشان تاجیکستان صاحب استقلال را زمینه واقعی می‌گذارد. علیم ناصرزاده، علیم میرزا خورشیدی نادرخان، ناحیه میر سعید علی حمدانی. اخبار.
маркази идоракунии ҳолатҳои буҳронӣ кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба маълумоти сокинон ва меҳмонони кишвар мерасонад ки дар шоҳроҳҳо ва минтақаҳои кӯҳӣ хавфи фаромадани тарма ва сангрезиш боқӣ мемонад. аз ин хотир беинобати қоидаҳои муҳими бехатарӣ дар роҳ ба сафар баромадан хатарнок аст. идомаи матлаб дар гузориши Комрон Одиназода. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳрвандон хоҳиш мекунад ки дар ду ин рӯзи охир ҳаракати худро дар роҳҳои кӯҳӣ маҳдуд намуда аз анҷоми корҳои кишоварзӣ, ҷамъоварии ҳезум ва шикор дар манотиқи кӯҳистон худдорӣ кунанд. инчунин ҳангоми истифодаи таҷҳизоти барқии гармкунанда қоидаҳои бехатарии сӯхторро қатъиян риоя намоянд. боришоти рӯзҳои охир водор стод ки дар баландкӯҳиҳо барфтоидаҳои зиёде ҷамъ шуданд ва ин ҳам дар ин гармшавии ду рӯзи охир шароит фароҳам меорад ба лағжиши барфҳо. кумитаи ҳолатҳои фавқулода огоҳ месозад ду рӯзи охир дар ҳудуди мамлакати мо махсусан дар шоҳроҳи душанбе хуҷанд, душанбе хорух, душанбе ваҳдат, рашт, лағш эҳтимолияти баланди хавфи фаромадани тарма боқӣ мемонад ва дар ин робита бори дигар кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон эҳтиромона махсусан ба диққати ронандагоне ки имрӯзҳо нияти сафар кардан доранд тариқи шоҳроҳи душанбе хуҷанд, душанбе хорух, душанбе ваҳдат, рашт, лағш хоҳишмандем пеш аз баромадан ба сафар ҳатман бояд ки оид ба вазъи роҳҳо, вазъи боду ҳаво маълумоти пурра ба даст оварда воситаҳои нақлиётии худро омода сохта баъдан сафари худро таъризӣ намоянд. агар имконият бошад дар ин ду рӯзи охир аз сафар намудан тариқи минтақаҳои хавфнок бояд ки худдорӣ кунанд ва албатта ҳушдории кумита ба аҳолие ки дар доманакӯҳ ва кӯҳсор минтақаҳои ноҳияҳои тобии марказ зиндагӣ мекунанд мерасонанд. хоҳишмандем барои баровардани чорвои худ ба чарогоҳҳо ё ин ки баромадан барои ҷамъоварии ҳезум, барои баромадан ба шикор ва аз он ҷумла моҳидорӣ худдорӣ созанд. ҳангоми гарм намудани хонаҳои истиқоматии худ тариқи бухориҳо бори дигар мо ҳушдор медиҳем ки бояд ки тамоми қоидаҳои бехатарии зидди сӯхториро риоя кунанд ва ҳатман ҷиҳати пешгирӣ намудани ҳолатҳои заҳролудшавӣ аз дуди ангишт бори дигар пайвастшавии қубурҳо ва худи бухориҳоро санҷанд. дар ҳолати рух додани ҳодисаи нохуш ҳар як шаҳрванд имконият дорад ба кумита ба рақами 112 ё ба қисми навбардорӣ ба рақами 93 880 28 19 дар тамос бошанд. барои таъмини бехатарии ҳаракати шаҳрвандон тариқи шоҳроҳҳои душанбе чаноғ ва душанбе хоруғ аз ҳисоби наҷотдиҳандагони кумита постгоҳҳои муштарак бо кормандони вазорати корҳои дохилӣ ва вазорати нақлиёт амал карда истоданд. кумита шаҳрвандонро даъват мекунад ки қоидаҳои асосии бехатарии шахсиро риоя кунанд. дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ корҳои созандагиву сарсабзгардонии маҳал вусъат ёфта сокинон тавассути иқдомҳои дастҷамъона дар тозагии муҳити зист саҳми муносиб мегузоранд. шарҳи бештар дар гузориши Самандаршоев ва Искандари Саид. баъди ироаи паёми президенти мамлакат ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва гузоштани вазифаҳои навбатӣ дар назди хоҷагии халқи мамлакат таҳаввулоти бузург дар самти созандагиву бунёдкорӣ ба мушоҳида мерасад. дар ҳама минтақаи вилояти Хатлон сокинон дар ҳамраҳиву ҳамдилӣ ба ҳашари сабзгардонӣ ва тоза нигоҳ доштани маҳалли зисти хеш камари ҳиммат мебанданд. имрӯзҳо тадбирҳои созандагиву хуррамгардонӣ дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ вусъати тоза гирифта сокинон дар якҷоягӣ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ дар чунин иқдомҳои ободонӣ саҳм мегузоранд. дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ аксия таҳти унвони сарсабзии ватан маромимост ба роҳ монда шуд ки дар ин рӯз сокинони ҷамоати шаҳраки Хоҷамастон бо амри дил ба шинонидани ниҳол ва гулу буттаҳои ороишӣ машғул гардиданд. имрӯз дар тамоми қаламрави ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бо саҳми маҳал бо саҳми сокинони ноҳия аксияи ноҳиявии сарсабзии ватан маромимост ҷараён дорад. дар раванди ин аксияҳо сокинони ноҳия иқдом гирифтанд ки дар шафати роҳҳо, кӯчаву маҳаллаҳо дарахтони ҳамешасабз, мевадиҳанда ва гулу буттаҳои ороиширо шинонанд. ин иқдом дар ноҳия ба ҳукми анъана даромада мардуми сарбаланди ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ мақсад доранд ки бахшида ба сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободонӣ ва созандагиро бештар намоянд. чунин тадбири экологӣ бо иштироки васеъи сокинони деҳаи бустони ҷамоати деҳоти дӯстӣ сурат гирифт ки дар ин рӯз 250 бех ниҳоли сояафкан дар канори роҳ шинонида шуд.
дар рафти ниҳолшинонӣ таъкид гардид ки баробари шинонидани ниҳолон таъмини пурраи сабзиши он ба инобат гирифта шуда ҳар нафар барои нигоҳубини ниҳолон масъулият дошта бошанд. мавриди зикр аст ки роҳи асосие ки ҷамоати деҳотро ба маркази ноҳия мепайвандад ҳамеша дар ин масир корҳои ободонӣ гузаронида шуда дар ин баробар ду канори он чароғон карда шудааст. дар доираи иқдомҳои созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҳудуди ҷамоати мазкур бинову иншооти муҳими хоҷагии халқ бунёд гардида ҳамакнун сангфаршкунии роҳ ва чароғон гардонидани кӯчаҳо бо маром идома дорад. сокинони ин ҷамоати дурдасти ноҳия зери сиёсати бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баробари вусъати корҳои ободонӣ ҳамзамон барои беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳои корам бо саҳмгузории дастаҷамъона, заҳбуру заҳкаш ва шабакаҳои обрасониро тавассути техникаи соҳа тоза карда истоданд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ, Ахбор. футбол аз ҷумлаи маъруфтарин риштаҳои варзиш маҳсуб ёфта дӯстдорони зиёд дорад. бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи ҳамешагии президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ, шароиту имконот барои рушди ин намуди варзиш ба талаботи муосир ҷавобгӯ гардонида шудааст. бо мақсади тарғиби футбол ва таъмини оммавияти он дар байни ҷавонон дар ноҳияи Ҷайҳун мусобиқаи футбол бо усулҳои деҳа ба деҳа роҳандозӣ гардид. бо фароҳам гардидани шароити мусоид дар ноҳияи ҷайҳун таи солҳои охир намудҳои гуногуни варзиш аз қабили футбол, волейбол, гӯштини тарзи ҷудо, теквондо ВТФ ва инчунин тенниси рӯи миз ба роҳ монда шуда дӯстдорони ин намудҳои варзиш дар ду баст ба машқу тамрин фаро гирифта мешаванд. гӯштини тарзи ҷудо яке аз маъмултарин намуди варзиш дар ҷаҳон маҳсуб ёфта аз ҳар як варзишгар иродаи қавӣ, зиракӣ ва чусту чолокиро талаб менамояд. натиҷаи заҳмати чандин солаи мураббиёни муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳия аст ки шогирдони ин даргоҳ ҳамасола дар мусобиқаҳои сатҳи баланд сабқат намуда ба гирифтани ҷойҳои намоён мушарраф мегарданд. ман Муродов Зикриё, мураббии гӯштини ҷудо ноҳияи ҷайҳун, тӯли 5 сол аст ки наврасонро дар ҳамаи намуди гӯштини ҷудо ана тамрин додастам. дар ду гурӯҳ шавқ ҳаваси зиёда доранд. дар оянда кӯшиш мекунем ки ҷавонро тайёр карда дар гӯштиниҳои сатҳи баланд пешниҳод намоем. ана ин наврасон дар мусобиқаҳои сатҳи вилоят, сатҳи ҷумҳурӣ ва берун аз ҷумҳурӣ ҳам ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд. тавре мушоҳида шуд дар баробари ҷавонписарон ҳамчунин ҷавондухтарон низ ба ин навъи варзиш шавқу ҳаваси зиёд дошта ҳамарӯза ба аз худ намудани нозикиҳои ин риштаи варзиш машғул мегарданд. зикр шуд ки агар варзиш аз якҷониб гарави саломатӣ бошад, аз тарафи дигар дар муаррифии давлату миллат ва боло бардоштани нуфузи мамлакат нақши муҳим дорад. миёни ин наврасон ҳастанд нафароне ки дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ аз худ маҳорату малака нишон дода ҷойҳои сазоворро соҳиб гаштанд. ман Раҳматшохзода Муҳаммаднаби тӯли 4 сол аст ки дар ин маҷмӯаи варзишӣ машқ ва тамрин карда истодам. ман соли 2023 буд ки берун аз ҷумҳурии Ӯзбекистон рафта дар мусобиқаи сатҳи баланд иштирок карда сазовори ҷои сеюм гаштам. мебаъд машқ ва тамрин карда дар дигар озмунҳо яъне мусобиқаҳо сазовори медали тилло гардам. аз аввале ки ман омадам камтар душвор буд ва устодам мураббиям Муродов Зикриё ба ман кӯмак кард ки ва ман тавонистам ки дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳурӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гардам. бинобар иттилои масъулин дар ин даргоҳ барои аз бар намудани ҳама намуди варзиш имкон фароҳам гардида наврасон бо либос ва дигар лавозимоти варзишӣ таъмин мебошанд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи Ҷайҳун, Ахбор. дар шаҳраки Ёвони ноҳияи Ёвон мусобиқа оид ба гӯштини тарзи ҷудо баргузор гардид. 500 нафар варзишгар аз вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар ин мусобиқа қуввозмоӣ намуданд. шарҳи бештар дар таҳияи Раҳматшоёбид. солҳои охир давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади оммавият ва рушди варзиш дар мамлакат дар бисёр шаҳру ноҳияҳои кишвар чорабиниҳои мухталифи варзишӣ баргузор менамоянд. бо ташаббуси риёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Хатлон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ ва сарпарастон дар маркази ноҳияи Ёвон мусобиқаи бошукӯҳи гӯштини тарзи ҷудо байни наврасон ва ҷавонон доир гардид.
дар ин чорабинӣ теъдоди рекордии 500 нафар наврасон аз тамоми шаҳрноҳияи вилояти хатлон ва шаҳрноҳияи тобии марказ тӯли 2 рӯз бо ҳам зурозмоӣ намуданд ва ба як ҷашни воқеии варзиш байни наврасон табдил ёфт. дар маркази ноҳия мусобиқаи кушоди ноҳиявӣ оид ба ҷудо миёни ҷавонон наврасон бо усули деҳа ба деҳа баргузор гардида истодааст ки дар мусобиқаи имрӯза зиёда аз 500 нафар варзишгарон бо ҳам ҷамъ омаданд ва барои ба даст овардани зинаҳои ифтихорӣ, зинаҳои болоии мусобиқа миёни ҳам рақобат карда истоданд. мо дар соли 2024 мусобиқаҳои аз ҷумла гӯштини миллӣ миёни деҳа ба деҳа, мусобиқаи футбол, мусобиқаи шоҳмод, мусобиқаи волейбол дар соли 2024 ҷамъбаст кардем ва дар соли 2025 дар асоси нақшачорабиниҳое ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи Ёвон дар мувофиқа бо раёсати кор бо ҷавон ва варзиши вилояти хатлон ки бо усули деҳа ба деҳа ҳамин гуна мусобиқаҳо тасдиқ гардидааст ва идома дорад. Ин яке аз ҳамон мусобиқаҳое мебошад ки дар доираи ҳамин нақшачорабиниҳо вобаста ба мусобиқаҳои варзишӣ дар сатҳи маҳал бо усули деҳа ба деҳа роҳандозӣ гардида истодааст идома дорад. соли 2024 варзишгарони ноҳия бо дастовардҳои хеле ҳам назаррас паси сар намуданд. иштироки варзишгарони мо дар ҳамаи намудҳои варзише ки имрӯз мо дар муассисаҳои мактаби варзишии ноҳия омӯхта мешавад, омӯзонда мешавад, назаррас буд. аз ҷумла варзишгарони мо дар соли 2024 чӣ дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ, вилоятӣ, сатҳи ҷумҳуриявӣ, ҳамчунин дар сатҳи байналмилалӣ иштирок намуданд, соҳиби 198 ҷойҳо яъне медалҳо гардиданд. дар маросими расмии ифтитоҳи мусобиқа дар қатори варзишгарон ҳамчунин масъулини мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ, собиқадорон ва сарпарастони ноҳияи Ёвон иштирок карданд. дар оғоз меҳмононро ба ин мусобиқа хайрамақдам гуфта аз паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ёдовар шуда қайд гардид ки мо ба хотири таъмини саломатии аҳолӣ, хусусан наврасону ҷавонон, таблиғи тарзи ҳаёти солим, оммавигардонии варзиш ва муаррифии давлату миллат дар арсаи байналмилалӣ соҳаи варзишро низ ҳамчун самти муҳими фаъолияти давлатдорӣ дастгирӣ менамоем. бо ин мақсад дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ беш аз 10 000 иншоотҳои соҳаи варзиш бунёд карда шуд ки нисбат ба 70 соли гузашта даҳо баробар зиёд мебошад. масъалаи нигоҳубин ва дар ҳолати хуб нигоҳ доштани онҳо бояд ҳамеша дар мадди назари роҳбарони шаҳру ноҳияҳо ва масъулини соҳа бошад. мо аз қабул кардани пешниҳодамон аз ҷониби Созмони Миллати Муттаҳид тавассути қатномаи махсус эълон доштани рӯзи ҷаҳонии футбол ва дастовардҳои варзишгарони тоҷик дар бозии тобистонаи Олимпии Париж 2024 ифтихор мекунем. инчунин ҷаҳонӣ шудани гӯштини миллии тоҷикӣ низ боиси ифтихору шараф ва дар айни замон масъулияти мо дар самти маъруфии бештари он дар дохил ва хориҷи кишвар мебошад. дар фарҷоми мусобиқа ба ғолибон ва ҷоизадорон тӯҳфаҳои таъсискардаи кумитаи тадорукот тақдим гардид. мо умед дорем ки аз байни ин наврасон беҳтарин паҳлавонон ба мисли Расул Боқиев, Сомон Маҳмадбеков ва Темур Раҳимов парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баланд мебардоранд ва Тоҷикистони азизро боз ҳам ба ҷаҳониён маърифӣ менамоянд. бинандагони гироми нашри муфассали барнома иттилоъоти ахбор хотима меёбад. тансияту хонобод бимонед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 21 январи соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 8-13 дараҷа хунук ва рӯзона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона 28-33 дараҷа хунук, рӯзона 12-17 дараҷа хунук мешавад. дар вилояти Хатлон ҳаво тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳида борон ва барф ба амал омада дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд.
ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм ва рӯзона бошад 3-8 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм ва рӯзона 4-9 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳаво тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳида борон ва барф ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм ва рӯзона 2-7 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа хунук ва рӯзона то 5 дараҷа хунук мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда боридани борон ва барф дар назар буда дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм ва рӯзона 6-11 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа хунук ва рӯзона то 5 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво шабона аз 1 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм ва рӯзона 7-9 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи боду ҳаво ба шумо таби хушу болидаро таманно дорем. хайр, саломат бошед. андозпурандагони муҳтарам, сармояи оинномавӣ ки дороии муассисони шахсони ҳуқуқӣ ба ҳисоб меравад, тибқи талаботи қонунгузорӣ бояд аз ҷониби муассисон дар давоми 1 сол аз лаҳзаи ба қайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ ташаккул дода мешавад. кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ аз моҳи ноябри соли 2024 расмиёти ташаккули сармояи оинномавии шахси ҳуқуқӣ дар шакли электронӣ бе ташриф овардан ба мақомоти андоз тавассути утоқи шахсии андозпуранда роҳандозӣ намудааст. барои дар шакли электронӣ ташаккулёбии сармояи оинномавӣ амалҳои зерин бояд анҷом дода шаванд. тавассути ҳуҷраи шахсии андозпуранда ба бахши ҳуҷҷатгузории электронӣ ворид шуда аз саҳифаи дархостҳо зербахши ворид намудани маълумотҳо ба феҳриси ягонаи давлатиро интихоб намуда бо пахш намудани тугмачаи ташкилкунии ариза маълумот оид ба аризадиҳанда ба таври автоматӣ ташаккул меёбад. агар сармояи оинномавӣ бо саҳми пулӣ ташаккул дода шавад,